إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yarinya mga palanggungan ng Muharram Islam, alhamdulillah, yarinya sa kita niyo hajaman na ini marusupuan siguro na tumulia, amin yan iharay ko ini. Syed Sabir Umar, tumawa waktu ini longta ya mga kagnaan in programa sinsiya. Demikian maudu biada si sukat sinamin nakaunet insyaallah. Hari pa siya makatagna tawahon na mo inhambo pa murid lagta hi Ustad Saddam Taib amuhin mamasakatut taniyo dahil Quran mahamulya insiya ni hambok dahil mga hafiz dahil mga murid nila doon mampang alhamdulillah mataod na dahil mga kamuriran sin kita niyo amuin nakahapal sin Quran mahamulya na manjari waktu ini siya idimil kato kahormatan amuin mamasa sin Quran mahamulya insyaallah ta'ala itukbal ko pa ambo puro hi Ustad Saddam Taib wal yatafaddal fadilatuhu mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala di saraya-raya suara ya rihil sinampu ka anak murahan namoy patawron pasin Allah Subhanahu wa taala imbiyak kay mayadto insyaallah Subhanahu wa taala manjari habihaon daw tayo panatuna papunatong mulia in waktu amoy dimihilta sa pengajian wairun na lupayin dengan Syekh Sabir Umar balik na total سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga palanggungan na mo agama Islam, alhamdulillah itukbal na to sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Insalag kulag ko pagsarang syukur sa Allah Subhanahu wa ta'ala karena masi-masi pakita niya dihilan sing kabuhi iban amo ing kusog iban kasay salta magkausal na to paagamani. Alhamdulillah yari na isab kita niyo nakapagbaymata ha amo in Tirana na TV atau ka Islam TV ini. Alhamdulillah sumbatan na to in mga maudo atau kamu in maudo nato si lima bayaon amo in
al-aslu fi aqida ahli sunnah wal jamaah. Silima bayaun inya kiasarahan nato amuin al-aslul awwal simpunan panagnaan amo na in rukun sin iman unom arkanul iman asid sampai amo ilas amo in nakawana to amo in al imanu bil qadar khairi wa syarr gayaon di kita amo in al aslu tsani amo in punan ikadua wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna al imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Dahil ang mga usulan atau kapunan sin aqida sin ahlu sunnah wal jamaah na in pag-iman pegyan na labdikan sin dila iban hinangan sin anggota baran iban tasdikan sin panatayan benalan sin panatayan amoy tin pag-iman pegyan in iman ini yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tinya tumaas in darajat sin iman si manusia apabila huminang siya sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah. Iban mabain iman si manusia apabila huminang siya sin langgar syarafa Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa al-imanu qawlun wa amal duna i'tiqad. Di matay may pag-iman si manusia labtikon sin dila niya iban hinangan sin anggota niya bang wala tiya tasdik sin panatayan niya. Sebab biar tu in kahala natin niya amuin mamung saza sinamuin in siya na maricaya pa Allah Ta'ala iban haminang siya hawirun halam sin panatayan niya imana niya bakan ikhlas halam pangatayan niya inamuin pag among na ibang kakahinang niya yaun na iniyaun amo na hada imanul munafiqin amo yaun in pag-iman si mga tao mga munafik pa Allah Ta'ala amo in mga tao na sa sakit in pangatayan nila. Walaysa huwa mujarradul ma'rifa biduni qawlin wa amal. Demikian bagkanahat amo in ingatan si manusia in amo in pag-iman pegyan atau kausulan sin pag-iman hadi labtikon sindila niya iban di hinangan sin anggota baran niya. Na imbiyad to kahalan na hada imanul kafirin al-jahidin. Amo yating pag-iman si mga manusia nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. At inaingatan nila sa zain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan nila sa dira labtikon sindila nila in kalimatul ikhlas. Iban dira hinangan sin anggota baran nila in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyat to in apabila lang ni asubun mo in sila yung mga kafir wala in sa'altahum man khalakas samawati wal ard la yakulunna Allah. Asubun mo yung mga kafir yan isi nagpapanjar sin pito lapis langit iban lupa inagi nila Allah subhanahu wa ta'ala sa gawa dira pamungan sindila nila ni kalimatut tawhid la ilaha illallah iban dira hinangan sin anggota bara nila ni amuin kamaksuran sin panawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala na yan yung pag-iman sin mga sila amuin nagkukupot pa Allah ta'ala serta nagmumungkir fa Allah subhanahu wa ta'ala ataw ka mga ayatan sin Allah ta'ala. Ang yati maana sin ayatan sin Allah Ta'ala nasabot yung suratul Namal ayat 54. Yung sin Allah subhanahu wa ta'ala وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Tinya yung mga kafir yaon nagmumungkir sila fa Allah Ta'ala nagmumungkir sila daakan sin Allah Ta'ala na tinya nagkahagad sila Allah subhanahu wa ta'ala intuhan nila sa gawa dira labtikan sin nila dira hinangan sin anggota baran na di na sabab yaon na nakaanyaya sila at hinang nila na anyaya nila yung kinawabaran nila iban nakapag takabur sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul An'am ayat 3 tagto. Nung sin Allah ta'ala فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sebenarnya to rin mga kafir yan na wala sila nangimuting kay mo ya Muhammad sa gawain kaonan nila nanganyaya sila imaana niya wala sila nagmungkir sila ha mga ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala sila nagkahagad
Nabira baita sinallahu ta'ala suratul Ankabut, ayat 48. Nung sinallahu ta'ala, وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Ini Ad ibani Samud. Sebenarnya tulah tampal kanila. Dia tampal kanilo sinallahu ta'ala in mga pakarajaan niya. Dia tampal kanila ni kataan mga pakarajaan. Imana niya, dia baitaan sila sin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sagawa, inaka paling kanila matupa amo inhinang di kabayan sin Allah ta'ala na amo im setan. Hati niya, piag ari-arian sila sin setan, sin mga kakahinang nila. Adena sabab yaon, na inahinang nila pasaddahum anis sabi. Kataan hinang amo in maka huminang sinhinang karayawan atawa ka amo in mga manusia amo in huminang sinamo inhinang marayaw na nagbabag sila. Hati niya langan nila ni mga manusia huminang sinamo in karayaw. So, amo yan ting pagkaragyaan sin setan yan. Maso pa maingkitan, aon mga kakahinang tabiya sumta hinangan hinang marayaw, ubos dong ta amo in di ta mahinang na in naghapa ka to amo in setan yan. Damikya, so pa maong mga manusia isa, hati niya huminang sinhinang karayawan, naon isa pati humapa kanila hatin niya di mabayasin hinang karayawan yaon na in mga manusia yaon na nakaagad sila amo in pamando sin setan. Walaysa al-imanu i'tiqadun faqat aw qawlun wa i'tiqadun amal. Baken in piagian amo in pag-iman pa Allah Ta'ala amo in tasdikan sa sin pangatayan. Sagawa atawa kahimumungan atawa katasdikin sin pangatayan hawayroon kakahinan. Na ini natin niya iman sin hamok din ang mga tumpukan si mga manusia amo in murgifa. In murgifa ini akida si murgifa na nakasud sila kapiton tagdua amo in tumpukan si manusia makasud sila halom si nakagyan waliyatu billah. Na din sa mapiaon mataud to di mga kakahinang amo in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tali ba yung ayatan sinallahu ta'ala ha? Suratul Anfal. Sinallahu ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Amura law sinallah subhanahu wa ta'ala in mga mu'min sa bunnal sa Allah ta'ala. Ikaisa sifat nila, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Apabila karungan nila in ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala masabot kanila in ayatan sin Allah atawa kaamuin nga sin Allah subhanahu wa ta'ala na mangungkong in pangatayan nila si pagmamuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedua sifat nila, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila mabasa kanila in ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaganapan ng pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Katambahan ng iman nila. Bagkanggaman amuin maiging iman sa kaganapan. Bagkang amuin magkura-gura sila na amun ayatan sin Allah ta'ala. Ini katunay sifat niya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kiniya, tupot pa Tuhan nila ni pangandulan nila, pagtawakalan nila. Kataan uno-uno pa karagyaan nila, magtawakal sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung biya kakahinan si mga manusia kaibanan, ng kataan uno-uno pa karagyaan, subay kamawasilan si mga taong mangingita yaon. Kita abalong niya, mag-usok ako sina Mumbai kubiyayan. Kita hawano in tampat marayo. Man naubos na isa, pati niya mo, sabo na gina, kita abahano ba ilawang amo in marayaw. Ginis babara pa, atawa ka mga adlo biyayan, magputika-putika sila biyayan, na wayin unong kanila ni pagtawakal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mga sila yaon, sa bandal mu'min, fa Allah subhanahu wa ta'ala, apabila gumawa sila, apabila minang sila uno-uno pa karagyaan nila, na tupot hati na ipagpangando nila fa Allah ta'ala, marayaw ibang mangide na Allah subhanahu wa ta'ala. Inikaw pati na mga sifat nila, alladhina yuqimuna as-salah, tinain sila yaon, tindag nila, insambayan, sinamo in 5 waktu, iban additional pa ni mga kasunna-sunnatan, amo indaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataw kakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iban din ang mga sifat nila, ikalima din ang sifat nila na hantunga atau ka hantingi din ang mga rizki na mo kanila piyang napakanila hakaritaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, dihil nila ni zakat apabila inalta nila nakaabot ni saban na, idihil nila in zakat sin alta nila niyaun atau ka sobra pa nila zakat, hati niya magbalangya sila haamon kakahinang amo in kabayaan sin Allah ta'ala biya mga sadaka gyariya, biya mga maginang masjid, maginang madrasa atau kauno-uno na din ang mga kakahinang amo in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nila usalan ni pangalta nila, di nila usalan sin amo in maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila imano siya amo ilima sifat yaun hati niya, makawan niya ilima sifat yaun na sabanad siya mu'min fa Allah Ta'ala. Amo yan tiya duhul sin ayat lo sin Allah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sila mga manusia bariman fa Allah Ta'ala sabanan. Na din na sabab yaun mga palangungan na mga agama Islam. Hati niya apabila mabaya kita in iman ta amo in sabanan to rin pag-iman ta fa Allah subhanahu wa ta'ala na subay kawaun ta in sipat ya lima inut-inut ta apply ta ginawaran ta biyan implement ta ginawaran ta insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bihayang katutan. Demikian bebaita pansin Allah ta'ala suratul Baqarah na ayat hanggatos kapatan tagtulon sin Allah ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. At tinaingkatan hinang mumarayaw. Amo inkarnasin, amo in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, karnasin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na di yan tumalawa. Di yan tumalawa. Hapwasin kamatay mo, ipagbak mo, impakaragyaan yaon, ataw katutumbasan sin kakahinang mo yaon. Lalabi lo ba na insambayan? Hadiya, inya, nganan sin Allah ta'ala lang niya imanakum, liyudhi'a, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Hati niya di lawaon sin Allah Ta'ala in amuin tumbas sin sambayang niyo hawaktu amuin waktu nakakiblat kamuha Baitul Maqdis. Ginayatan ini hati niya sabab hawaktu amuin napinda in kiblat mo pa Ka'batullah ha nakataikod sila ha Baitul Maqdis sa sabon nagsasambayang sila naso sa mga sahaba arakala lang niya ingkatan sambayang talong niya wala na tay malong niya amuin waktu nagkiblat kita nilong niya paamo in Baitul Maqdis. Na din sabab yaon na piyasan nang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Hati na di lawaon sin Allah ta'ala in amuin pahala atau katutumbasan sin sambayang niyo hawaktu amuin nakakiblat kamu pa Baitul Maqdis. In al-aslu salis, inamo impunan ikatu sinamon din ang mga punan sin ahlus sunnah wal jamaa na annahum la yakfuruna ahadan min al-muslimina illa idza irtakabat naqidan min nawaqid al-islam. In aqida sin ahlus sunnah wal jamaa, di nilang kafiran natin niya, di nila nga na nagpupur pa Allah Ta'ala imano siya amo in nakahinang siya ha mga maasiyat apabila inahinang niya unwala nakasud haamo inkyum lang sin mamakabatal sin agama Islam. Sa gawa, makahinang siya din ng mga kabair bihayan. Ha, dugay din ha, syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, bialong ta, katarpi salati, takasulan. Bialong ta, timitinggal sin sambayang hakarna sin amuin malisog. Bagang karna sin nagmungkir siya. Na pabila lang ta nagmungkir siya, nahamukyan to din ang mga nawakid o Islam. Sa pabila nakatinggal siya sambayang hakarna sin amuin, mga long ta amuin lisuan sa siya bihayan at limiso siya sin waktu yan na yan to di niya di nganan niya to sin ahlus sunnah wal jamaa imano siya yaon nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahum la yuhakkimuna ala murtakibiha ayu kabair bil kufr wa innama yuhakkimuna alayhi bil fisq wa naqdul iman. Sa gawa in aqida sin ahlus sunnah wal jamaa in mga mano siya makahinang siya din ng mga dosa dakula bihayan amo hindi niya ikakupur pa Allah subhanahu wa ta'ala na di nila hukuman ha amo in nagkupur siya sa gawa hukuman nila imano siya yaon natin niya nakadusa pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa ka amo in kimulang in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na kayo ng sabot na to in al-imanu yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. In iman pegiyan na
tamaas indaragyat niya apabila minang ko sinda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban maba indaragyat sin iman sin manusia apabila kaminan ko sin hinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pabila long ta amo imanu siya amo inhimihinan si mga fisk ataw kauno-uno rin na hinang amo in bakanda nawaqidul Islam na imanu siya yaun na tahta masyiatillah hati ni hababaan siya sin kahandak sin Allah ta'ala. Insya'Allahu ghafara lahu wa insyaa'a adzaba. Hati niya bang kabayan sin Allah ta'ala ampunan maampunin dosa niya. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Bang kabayaan sin Allah ta'ala in siksa siya na masiksa siya. Walakinahu la yukhalladu fi nar. Sa di siya hati niya bakan siya tatap, bakan siya kakal halom sin nar ka jahannam aliyadu billah. Nabiya parma sin Allah ta'ala suratul Nisa ayat kapatan tagwalo. Lon sin Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sebenarnya in Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunan imanu siya si misyirik amuin si makutu fa Allah subhanahu wa ta'ala sagawa ampunan niya indusa dugay na kasyirikam biyayan hahisyo siya magkahandak niya biyayan hisyo siya magkahandak niya biayatan niya fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha hatin in Allah ta'ala ampunan niya in hisyo siya kabayaan niya iban siksaon niya in hisyo siya in amuin kabayaan niya. Na din ang mga mazhab sin Ahlus Sunnah wal Jamaah pigyan na wasat bainal khawarij alladhina yukaffiruna murtakab al-kabira wa in kanat duna shirk wa bainal murjifa alladhina yaquluna huwa mu'minun kamilul iman. Tinya aqida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah na wasatiyah. Wasatiyah. Ha gitungan sin amuin aqida sin khawarij. In khawarij yaun, tumpukan si mga khawarij na apabila makahinang imano siya din ng mga kabair, hinang, nalong niya imano siya yaun nagpupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan ininang niya bakit amo insyirik pa Allah ta'ala. Damikian, ina mo imurgifa, hati niya, inagin nila, imano siya nagmamaksiyat atau kahimihinang sindusa na mazala mu'minun kamilul iman. Hati niya masi-masi rasa sampurna in iman pa Allah Ta'ala. Na in akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila minang ko sindaakan na tamaas in darajat sin iman mo apabila minang ko sin maksiyat na mabain iman mo pa Allah Ta'ala. Al-aslu rabi' in punan ikaupat din ang akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah na wujubu ta'a ulat al-umur ulat umur al-muslimin. Din ha ikaupat din na usulan atawa kapunan sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah na wajib magtaat kita ha mga nakura si mga muslim apabila in sila hati niya di sila demaak kato si maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila demaak na sila si maksiat na di na mawajib magtaat kita kanila, di na mawajib magtaat kita kanila biyayan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Di man jari magtaat kau haramuk pagkahi mo makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila inda akan niya sulang pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ayatan hamuin nagdaak suway kita magtaat hamuin nakura biyayan. Nasabot sin Allah ta'ala suratul Nisa ayat kaiman tagsiya. No sin Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ukam ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman fa Allah ta'ala. Pagtaat kamu fa Allah. Iban pagtaat kamu pa Rasul. Iban hisyusyuin kaya sadlaan atawa kamu in kaya tukbalan sin pakaragyaan din kanyo. Imana niya hisyuin na hinang nakuran yung nasubay kamu magtaat kanila. Demikian hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun habashi" ila akhir hadis. Lawan sin Rasul sallam daakan takamu sin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Daakan takamu sin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban
tumayingo kahimumungan sin hisyusyuin nakuran. Iban magtaat hisyusyuin nakuran. Bisan pa ikaonan sin nakurayaon kiawa din ang mga bangsa amo in pinakamababa ataw ka din ang mga banyaga hatarkala siya inahinang nakura na wajib kita magtaat apabila indaakan niya amo indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila dumaak na siya maksiyat pa Allah ta'ala na magkanda wajib magtaat kita kaniya. Demikian dibaitapan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Hisyusyuin magtaat ha amir nakura. Nasa benar tudlong sin Rasulullah na nakapagtaat siya kako. Hisyusyuin semulang ha nakura sa benar tudlong niya nakasulang kako long sin Rasulullah atau kasimusulang kako. Ada na sa mapiyaon mga palanggungan ng mga agama Islam. So pama makakita kita din ng mga sifat si mga nakura biyahin hati niya. Bagan sila lang taamuin mabuntul na wajib ka ato taniyo subay na ito patumtuman siya. At ini agas-agasan ta siya, hinang kabayaan sin Allah Ta'ala biya ini, hinang di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biya ini. Supaya amuin mag-istiqama siya, haamuin pagkaragyaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aslul khamis, punan ika-lima atau ka usulan sin ahlus sunnah wal jamaah ika-lima na al-khuruju ala ulati umuril muslimina idha irtakabu mukhalafa dunal kufr. So behatin niya, di kita magtaat kanila apabila di kita magtaat ha mga nakura si mga muslim apabila in sila makagawa makasulang sila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makasulang sila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Upama niya mga di matangin waktu biyayan long niya ikolong niya magsambayang long niya. Hinangalong niya biya ini long niya. Na doon na yan, bakang nawagib kita magtaat, hinangan ta indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya. Sebab, yang daakan sin Rasulullah hati niya, impakaragyaan niya, hati niya, bita'atihim fi ghairi ma'siyah. Magtaat kita kanila, apabila bakang maksiyat indaakan nila biya kato. Na apabila long ta, hati niya, yahsulu minhum kufr bawah, hati niya makahinang na sinamo in kakufuran pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ikagawa nila din ha ikabatal sin ka-islamin nila na di na kita mangyari magat kanila. Na di na sa mapiyaw mga palanggungan ng mga agama Islam. Yan din ang mga akida sin amuin ahlus sunnah wal jamaah. Biyad to in hal nila. Bakan amuin sukat na nakura sampai pa amuin daakang kita niya mga hinang maksiyat pa Allah ta'ala. Dia mga upama niya mga mangoldap atau kamangidnap atau karena uno na dia mga daakan nila na di na mawagib kita magtaat kanila sebab langgar sarap Allah subhanahu wa ta'ala indaakan nila niya. Jadi kita manjari atau kapatinggalan kita sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manjari magtaat kita kanila. Al-aslu sadis. Amo impunan ikaunong din ang mga akidah sin ahlus sunnah wal jamaah na salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hati niya salamat impangatayan nila, hati niya masanyang impangatayan nila iban mga dila nila din ang mga sahaba sin Rasulullah sallam. Amuin siyapot sin Allah ta'ala haamuin din ang mga muhajirin iban mga ansar. Hati niya di sila huminang sinamuin mga sasalaun din ang mga sahaba gayan. Hati niya sanglitan nila yung mga sahaba sin Rasulullah sallam habiya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. In aji nila natin ya in kaunan nila niyaun hati niya amuin di matamong kanila hapwa sinamumbang pakara imana niya. Apabila in kaonan hati niya, kita ni mga tabi ay biyayan hati niya, nakahuli din ng mga sahaba biyayan, na di man jari dumihil kita kasalaan din ng mga sahaba sin Rasulullah sallam. Hanggaman ipangindo ata sila pa Allah ta'ala. In agita ya Tuhan namo, ampuna indusa namo, iban mga katay manguran namo, amo in sila nakaunana din kamo. Pangayuan ta sila doa pa Allah ta'ala, ampunan sin Allah ta'ala indusa nilang biyayan.
Sebab sila ni nakauna din kato pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di hinano sin Allah ta'ala pangatayan ta mga hinang amo hindi kabayaan sin Allah ta'ala. Amo makanyat kita mga magdamihil kasalaan atau kaumigid biya una din ang mga pakaragyaan biyayan amo hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palayong kita din ang mga pakaragyaan yang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan biqoulihi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ayon yung long sinursalam ayon yung long niya suknai mga sahaba ko bihaya naglang in Rasul ayon yung dihili kasalaan mga sahaba ko long sin Rasul sallam na naglang in Rasul atin yung manok na kita ha mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab long niya bangsa zalong niya inhambuk kani amo nagnapakasiya sin altania hati niya bulawan biyayan nakaawot biya long tawlag ko simbol o in kaya napakaniya harasin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangaltani atau kapamulawan niya pilak niya biyayan na dira long niya makaawot long niya haamuin iabutan sin sila amuin kakahinang marayobian ibang pahala na dohat nila pa Allah Ta'ala. Bisan nakatunga, wala kita nakatunga sin kakahinang si mga sahaba. Amuyan maksud sin hadis sin Rasul sallam. Natin niya, semula natin niya amuin sulang sinamuin hinang si mga mubtadi'ah min ar-rafida wal khawarij alladhina yasubuna as-sahaba wa yajhaduna fadailahum. Ayo kita sumingon hakakahinang sin sila amuin himihinang sin amuin hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hinang nila ni mga sahaba sin Rasul sallam din ang mga jumla si mga rafida ibang mga khawari hati niya sukna hati niya magpanukna sila mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban nagmungkir sila sin karayawan si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab in ahlu sunnah pegian أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. هاتين إن أقيدة سن أهل السنة والجماعة ويروتين إن خليفة أمو إن نكورة سن مسلم ها انتيرو الدنيا هبواسين كموبات سن رسول صلى الله عليه وسلم أمونا إن أبو بكر هبواسين أبو بكر عمر هبواسين عمر عثمان هبواسين عثمان أمونا إن علي radhiyallahu an atau radhiyallahu anhum ajma'in. Nahisyo si imanu siya amo indamihil kasalaan hamuk din ng mga sahaba sin Rasul labi luba na in amo in mga sahaba amo in khulafa'ur rashidun amo in nasabut yaun na amo imanu siya yaun na fahuwa adallu min himari ahlihi hatinya labi nalawasi ha agama niya atau kan nalong siya in kalongan niya lando dakula baken hat amo imbiya kalongan sin amo imano siya amo imbakas siya nagipat si mga himar pagubos niya nakabatukan ni himar na yaw nalabi panden dito in kalongan si mano siya amo indamihil kasalaan ha mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab nakasulang siya ha amo innas iban nakasulang siya ikima biyayan. Al-aslu sabi' in punan pito din na punan sinamuin aqidah sin ahlu sunnah wal jamaah na mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam subay hati niya lasahun si manusia at in ahlu baiti Rasulillah hati niya muna lasahun tayin Allah Ta'ala lasahun tayin Rasul sallam iban amuin mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sila mga ummahatul mu'minin diyan. Hanggang sin Rasul sallallahu wasiyat niya atau kadaakan niya long niya udzakirukumullah fi ahli baiti. Imana niya hati niya patong tumunta kamu hak fa Allah Ta'ala subay amuin hati niya lasahun niyoin mga kaasawahan sin Rasul sabab maita na ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum wa ardahum hati niya sila nin nahinang mga ina sin mga mu'min ngayon kaya ulungan sin Allah Ta'ala sila kata habiya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala kita ni ba siya
tiyawag sin Allah Ta'ala yung mga kaasawahan sin Rasulullah niya, ya nisa an-nabi, ha suratul Ahzab. Tiyawag sin Allah, ya mga kababaihan atau kakaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namikyan natin niya, in mga silayaw natin niya, siyusisin Allah Ta'ala in mga pakarajaan nila. Di man jari dihilata sila lumibihayan. Sabab in sila niyon susi. At ini mismo Allah Ta'ala in simusi kanila. Janjian sila sin Allah Ta'ala sin salag-kulag tutumbasan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabot sin Allah Ta'ala suratul Ahzab lang sin Allah Ta'ala, innama yuridu Allah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Sebenarnya tudlong niya in kabayaan sin Allah Ta'ala na supaya makaikan nila in lumi hinang kasyirikan pa Allah Ta'ala ibang katan hinang malumi fahadarat sin Allah Ta'ala. Hisyo in sila yun amo na in kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tatahira. Hasababan sin amuin hati niya lasahon ta sila niyaon hinangan ta sila amuin mga ina haamuin ha karna sin pag-agama tabihayan na hambuk ito din ang mga ikasusi sin amal ibadat nato pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab amuya unin aqida sin ahlu sunnah wal jamaah pigya. Hisyo inamuin ahlul bait. Ikadua maksud sin ahlul bait amuin karaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisin karaba as-salihun minhum khasa. Amuin hinihinang marayaw din ng mga kakampungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamun sila din na ahlul bait pegyan biyayan na wajib yan din ng mga amuin subay na tulasahon sila kakasiyan na tuhapwas din Allah Ta'ala iban na Rasul niya. Sa gawa yung mga kakampungan sin Rasul sallam amuin simusulang kabayaan sin Allah Ta'ala biya mga amaun nahi Abu Lahab na ini ya unatin niya janjian sin Allah Ta'ala sin siksa kaparman sin Allah tabbat yada Abi Lahab wa tab. Na din ang sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. Tinya din ang mga karaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuin mga sila hinihinang karayawan na mapatot yan natin niya hormatan nato, ikraman nato in mga sila yaon, iba lasahon biya, iba ihtiraman. Di man jari hati niya, amuin magpasobra kita din ang mga kakahinang nilang biyayan. Sebab in Rasul sallallahu alaihi wasallam na bakas diara niya mag-meeting yung mga kakampungan niya. In adi niya, habang sa Quraysh, sa bangsa niya. Long niya, ya ma'asyara Quraysh, ishtaru anfusakum la aghna ankum la min Allah syai'an. Hati niya, imana niya, ya mga bangsa Quraysh, na hati niya, haunan niyo, in ginawa baran niyo din Allah Ta'ala. Imana niya, hati niya, salamatan niyo, in ginawa baran niyo din, nasiksa sin Allah Ta'ala. Sababin ako ini, apabila hati niya tungod paamo, in pagkaragyaan sin Allah Ta'ala, na din ako makatabang kanyo. Namikyan tiyawag niya rain, amaun niya, ya Abbas, la aghna anka min Allah syai'a. Tinya pag amal ibadat ko amo ni kasalamat sing ginawa baran mo din na siksa sin Allah Ta'ala sabab dia kumakatabang kay mo tungod si mga siksa sin Allah Ta'ala. Ngaya damikyan din ang mga dugay pa din ang mga sahaba niya. Biya mga inaon niya hi Safiya, iban anak niya mismo hi Fatima, anak niya. Long niya salini ma syi'ti min mali. Long niya pangayon ako ya Fatima, harende ining kabayaan mo din ang mga pangaltakulong ni biyayan. La ugni anki min Allah syai'a. Sa diaklong ni makatabang kay mo, hatunguzin amuin, pagkaragyan at kasiksa sin Allah Ta'ala kay mo biyayan. Na din sa mapiyaon, mga katayimangura na agama Islam, na yan in akida sin ahlu sunnah wal jamaah. Na din sa mapiyaon, in akida sin ahlu sunnah wal jamaah, na nag-itikad sila haamuin maano siya di makadihil ka mumpaatan na pagkahin niya maano siya imano siya di makadihil ka mudaratan ha pagkahin niya maano siya tukot Allah Subhanahu wa Ta'ala in makadihil sa mga pakaragyaan yaud parmasin Allah Ta'ala diarak na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul Jin ayat kawaan tag-isa long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
Qul inni la amliku lakum darra wala rashada. Pamunga ya Muhammad, sabnatud ka ako ini, di ako makamilit, di ako hatinya makagaus. Tumawang kanyo, atau ka magdipensing ka, mudaratan din kanyo, iban di ako makadihil hidayat kanyo sa gawa asbab sa zainhinan ko ini, supaya kamu amuin makabatok haran mabuntol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikian bibayta sin Allah ta'ala, suratul Araf ayat hanggatos kawaluan tagwalo. Lon sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Pamunga ya Muhammad, diaksesin Allah subhanahu wa ta'ala. Samnatin dia ko makagawas tumabang atau ka magdihil ka kamumpaatan atau ka kamudaratan na ginawa barangko mismo ginawa barangko. Dia ko makadihil kamudaratan atau ka kamumpaatan na ginawa barangko biyayan. Malainkan din di insad za in kahandak sin Allah ta'ala, kabayaan sin Allah ta'ala na amurad to in zumato kako na inakumanay inasadza. Mang inkaon ang kulong ni at inikingatan ko in zumato sin mga pakaragian na susungon, mga gaybiyan, puno in mga gaybiyan, kingatan ko na tanto tudlong sin Rasulullah la tanto tulong niya amo in magpatawra ko sin hinang marayabiyan. Iban dia ko hati niya pugdanan sin katan mangi biyayan. Dia kulong ni masakit, dia ko katan mga kuang biyayan. Sa kawalong niya di ko kingatan long ni biyayan. In amo in mga ilmu gayb pegiyan. Magkambiya mga manusia kaiba natin niya, nag-ingat-ingat sila si mga gayb. Magtukod-tukod sila sin tukuran puting biyayan. Hangkalong sin Rasul sallallahu niya man ata arrafan o kahanan pasaddakahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hiisi si manusia manusia hata o mangingita, magbasa si mga kulisyaon, mangingita, magtukod-tukod si magputika-putika biya, magnudyum-nudyum. Ang pakahagaran niya imbayita sin tao yaun na nakupur siya pa Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imanu siya yaun, nagpupur siya pa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namayatin akida sin ahlu sunnah wal jamaah biya. Al-aslu thamin, inpunan ikawalo sinamo akida sin ahlu sunnah wal jamaah na at-tasdiqu bi karamatil awliya. Hati niya, banalan nila ni mga karamat si mga amo in mga awliya, in mga manusia amo in pinakamasuk pa Allah Ta'ala o mga khawari, mga karamat biya yan dihil sin Allah Ta'ala kanila. Biya mga dilanta ka mo misal ni hawak to amo in sumod in Israel pa Jordan. Ubos, inwak to ha amo in Jordan yaun na wayroong kusog nila. Way kusog na saon doon raan daan harap pa Jordan yaun hati niya hapampang. Hansipak niya buod biyayan. Daan hapampang biyayan. Na nakatungod doon in amuin in kahinang si mga kaulamahan doon iban mga barima fa Allah Ta'ala doon sila hataasin dua buod yaun. Doon sila nagpusto biyayan. Wayroon titimbakan uno-uno. Nagtipon sila simbato biyayan. Paglabesin amuin mga sasakatan si mga Israel na piaghulugan nila si mga bato. Haunin kahulugan si bato yan to mamustak biara amuin kanyong atawa ka mga bamya o nihulog nila biya. Parahal bato biya yan. Namukya to din ng mga karamat biya yan. Dihin sin Allah Ta'ala haka nilang biya yan. Iniya to atin niya. So may banalan ta iniya to. Sabab iniya to atin na din ng mga pakaragyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iniya un. Dihin ng mga amuin kakahinan biyayan, amuin karamat dihin sin Allah Ta'ala hasila, amuin pinakamasuk pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aslu tasi inpunan ikasiyam, amuna inilas, sinpunan sin akida sin ahlu sunnah wal jamaah, na al-istidlalu atba ma jaa fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Hati niya kawaon nilan amuin, bisis nila pangagad nila, hakitab sin Allah Ta'ala, iban, sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amuin, iagaran sin mga kakahinang sin mga sahaba. Den ang mga muhajirin, iban mga ansar. Imana niya, impunan sin amuin,
hati niya akidah sin ahlu sunnah wal jamaah, muna-muna kawaon nila ni pakarajaan nila din na kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala bi Quran mulia. Demikian ikadua, bang di nila kabakan atau kakabakan nila hawala siya na sarah marayaw, hati niya ikimali siya na kitaon nila pasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kato niya hauno in ikima sin ummah na amuyad to imbisis si mga sila amo in mga ahlu sunnah wal jamaah. Apabila on amuin piagsagkaan nila atau ka amo in piagsulangan nila, hadi nilang kabakan biyayan atau ka wala nilang amuin, wala sila nag-amo sin pakaragyan biyayan na magbalik sila pa kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyat timana sin ayatan sin Allah Ta'ala suratun Nisa ayat kaiman tagsiyam. Lalu sin Allah Ta'ala فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Banglaw niya, tinya, magsulang kamu uno-uno din ang mga pakaragyaan niya yan, na balik kamu matupa Allah Ta'ala iban Rasul. Imana niya, ukaya niyo, ukaba niyo in kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban ukaya niyo in sunnah hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadoon kamu hati niya mag-amo sin pakaragyaan niyo. Bang in kaunan niyo, law sin Allah Ta'ala, hati niya benar tuudin pamaricaya niyo pa Allah Ta'ala, iban pamaricaya niyo sin adlo mahuli, amuyati labi marayo hinangan niyo iban labi pakaragyaan, amo ilabi indayaw niya, den ha mga masulot kamu doon. Na din ang mga pakaragyaan niya, mga palanguan ng mga agama Islam. Hati niya, in mga ahlu sunnah wal jamaah na la ya'taqiduna al-ismata li ahad. Imana niya, di sila, hati niya, di nilang palabihon, inimumungan sinhambuk din ang mga manusia, apabila long taong pagkabakan nilang din ha kitab sin Allah Ta'ala, iban kitab sin Rasul sallam biyayan. Hati niya, lawagan nilang tuod, hauno doon, inamuin, parman sin Allah Ta'ala, iban hauno in hadis sin Rasul sallam, na kawaon nila nin Quran, iban hadis, sa pabilalong ta, udi nila kawakan doon na mag-istihad at doon sila ikimapigian hati niya biyayan. Sebab in mga istihadi ni pigian, naon waktu hati niya yukti wa yusib. Hati naon waktu mamistake sila, on waktu hati niya kumugdan silang biyayan. Na sa gawa hati niya bang kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na di natud kita amuin magkamali doon hati niya, di kita malong biyayan. Di kita amuin la nata'asab li ra'i ahad. Di manjala hati niya ta'asub kita hati niya, in ako ini, iyari niya magad ako kankuan ini, in ako ini, niya magad ako hita ini. Sa inakidah sin ahlu sunnah wal jamaah, nalongin ako ini, niya magad ako kitab sin Allah Ta'ala, niya magad ako sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli hati niya ikimahul ummah, bangwerong kabaka mo doon na kitab sin Allah, iban sunnah sin Rasul sallam, na kita ade na ikima sin ummah bihayan. Namo ilas na al-khitaman, mga palanguan ng mga agama Islam, din ang mga kasampurnahan, si mga sipat, si mga ahlu sunnah wal jamaah piyagiyan, ataw ka din ang mga kasampurnahan sin akidah sin ahlu sunnah wal jamaah, na ipanagnaan, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah, amalan bi qoulihi ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. In kaonay kaysa din ang mga sifat sin ahlu sunnah wal jamaah, amuin manawag-tawag sila mga manusia supaya in mga manusia makahinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang manglang sila mga manusia supaya in mga manusia di makahinang haamuin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iagad nila ni parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, long niya kuntum khaira ummatin, in kaonan niyo long niya kamu na in sarayaw-rayaw ummah, unin sipat sin ummah yung sarayaw-rayaw, amo in piagwa mong pa mga manusia, mangdaak hahinang marayaw, ibang manglang hahinang mangi, iban na maritaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyatin ma'na sin hadis sin Rasul sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman.
Hisyo sulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makakita kani. Sinhinang mungkar ha agama sin Allah Ta'ala. Mungkar ha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubahon ni haliman niya bang kagausan niya. Bang di niya kagausan na bisarahon niya, pamungan niya sinimumungan mahanunot. Bang di niya kagausan na ipangindoan niya fa Allah Ta'ala. Hidayatan siya, hidayatan imano siya yaun. Sebab tuput Allah Ta'ala imakadil hidayat. Sa apabila biyating kagausan si manusia na nakawan niya ina pinakamalam maiman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabab yaun mga palanggungan na maagama Islam. Ini kadua ni din ang mga sifat. Sinamo inakawan nato din ang mga akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikasampurna sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kadua din ang mga sifat nila al-muhafadhatu ala iqamati sya'air al-Islam min iqamah salatil Jum'ati wal Jamaah. Artinya itindog nila in amo impartandaan sin amo in ka-Islami pegian. Unin partandaan sin ka-Islami biya hatinya di sila tuminggal sin sambayang Jumat. Iban di sila tuminggal sin sambayang berjamaah. Parihalaon nila marayo bihayan. Ha, alam sinamo in ang karumang kaadlaw makalima sila makakadtupa amo in tampat pagsasambayang kamasgiran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakun sila mahaman ha sambayang berjamaah. Amo yatin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imano siya amo in mahaman siya sumambayang sin Jumat. Mahaman siya sumambayang sin berjamaah na amo na in kakahinang si mga sila al-mubtadi'ah wal munafiqin alladhina la yuqimuna al-jum'ah wal jamaah. Hati niya malamma sila suminang sin sambayang Jumat, malamma sila huminang sin sambayang berjamaah na in sila yaun nasasakit in pangatayan nila. Ini katude ng mga sifat sin Ahlus Sunnah wal Jamaah kasampurnahan niya. Qiyamuhu bin nasiha li kulli muslim wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Hati niya, di makasandal sila makahinang, makakita sila sinhinang mungkar paagama sin Allah Ta'ala na di sila makasandal, subay sila. Hati niya, maraak nila ni mano siya sinhinang marayaw. Ibang makakita sila si maksiyat pa Allah Ta'ala, di sila makasandal, subay sila makalang ha mga mano siya yaun. Damikyan, magtuku-tukui sila, magtulong tabang sila, ha ikasong sinhinang marayaw, iban ikasong sinhinang ataw kapag mabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab amoyan daakan sin aga mahasabda sin Rasul sallam ad-dinun nasiha. Namikyan natin niya, ini kaupat niya na min sifatihim sabatuhum fi mawaqifil imtihan wa dhalika bisabri inda al-bala'i wa syukri inda al-rakha wa rida bi marril qada. Imana niya tinaday ng mga sifat si mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kadagpakan sila si mga musiba, mga bala bihayan na sumabar sila. Taimaon nila sabab iya inyan hati niya din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taimaon nila. Apabila lang datangan sila si mga karayawang bihayan, hawak to ka masanyang sila na magsyukur sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban uno-uno din ang mga qada, amo in mga kadar ataw ka mga gantaan para tungan sin Allah Ta'ala kanila na subay sila manaymait sin amo inyaw di nila itulak ataw kadi sila magkufur fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalima niya din ang mga sifat sin Ahlus Sunnah wal Jamaah annahum yatahallawna bimakarimil akhlaq wa mahasinil amal wa birril walidain wa silatil arham wa husnal jiwar wa yanhawna anil fakhri wal khuyala والبغي والظلم والترفع على الناس عملا بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء آيات 36. Di na mga sifat sinamo ini kalima sifat sin Ahlus Sunnah wal Jamaah marayo impalangay nila. Kakitaan mo kanila impalangay sa rayo-rayo palangay. Dia palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya sanglit siya sin Allah Ta'ala ha Quran law ni wa innaka la ala khuluqin adhim. Sabanatod kay mo ya Muhammad yaun na kay mo ingkataan palangay marayo biyan. Damikyan natin niya paminang siya sinhinang marayo. Marayo siya magmaas, di siya umato, maayupot siya pagmaas,
wasilatul arham, iban subbatan niya in kasilasa, ha mga kakampungan niya, bisan pa uno ingi sing kampung niya, na di siya sumingon hati niya, ngi hati niya masih magmarayo siya biyayan. Subbatan niya in kasilasa niya ha kampung niya biyayan. Iban husnal giwar, marayo ipangdeg niya, di niya pamumungan ipangdeg niya, hati niya, o bang o labi-labihan din ang mga kakaon niya, na ipanaraka niya ang mga pangdeg niya biyayan. Namikyan natin niya, piyanglangan nila ipag-abo, ibang pagtakabur biyayan, ibang paghinang kaanyayahan biyayan, ha mga kataymanguran, na ibang magpataas sila, ha kataymanguran nila biyayan, ha karna, ang pangagad nila, ayatan sin Allah Ta'ala Suratun Nisa, ayat katluantag, unong amo innabasa na to hendoon, law sin Allah Ta'ala wa'budullah, pagtag-i kung kamu fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tushriku bihi syai'a. Iban ayaw kamu sumakuto fa Allah Ta'ala bisanhan katiyo. Lianhan kita sin Allah Ta'ala sumakuto kani. Apabila nag-ibadat kita, ayaw na kita to minang singkasyirikan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidain ihsana. Iban dua maas subay parayon to ni pagdaka nila. Hati na ayaw putang tamarayo sila. Itunay tayin hak nila biyayan. Karena pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban among parayon taing mga kakampungan takatambiayan. Iban mga anak ilo biyayan. Ayaw ta hinangan banyaga, ayaw ta hinangan sila uno-uno biyayan. Sa hinangan ta sila na muing kalasahan ta sila biyayan. Habiara lasa ta mga kaanakan ta biyayan. Iban damikyan ina mo mga to, mga pubri, mga miskin biyayan. Subay lasahon ta sila biyayan. Na iban, amo mga pangdeg ta biyayan. Labi loba na ing kampung tabiayan, ibang pangdeg tabiayan natin niya bakanta siya kampung sa gawa hangka agama ta silang biyayan at tawag ka amo ing pangdeg ta sila biyayan amo indugain agama na subay-sumpatan tarain amo ing kasilasa hasupaya sila magbilib silingkat sin agama ta na din sa bapyaun na makumbens ta sila sin amon dayo sin kita nila katubyan palangay iban amuin kakahinang tabiyan kanila biyayan. Na din sa bapyaon, umibog sila sin agama tabiyayan. Iban damit yan, mga to mga musafir. Subela sa hunta sila. Iban amuin mga kataymanguran tabiyayan. Amuin mga sila, amuin malakat ayman, imaana niya. Amuin mga nakauna biya, mga banyaga. Na dita silang daakan sin amundi nilang kagawsan. Daakan ta silang sin uno-uno kagawsan nilang biyayan. Ibang hati niya, ilan ta sila kapatot biyayan, mga pagkaun nilang pag-ibadat nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, in Allah Subhanahu wa Ta'ala di niya kalasahan imano siya takabur siya magpataas siya pagkahin niya mano siya iban mag-abus siya na di sila kalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mura-murahan mga palangungan ng mga agama Islam amuin makasud kita hadisin Rasulullah long niya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa in pinakasampurna ha mga mu'min in iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin sila pinakamarayo impalangin nila mahanunod sila pagkahin nila manusia na din sa bapya mura-murahan hati niya mga ikita fa Allah Ta'ala amuin kataan mga palangin na sabot doon kataan amuin akida sin ahlu sunnah wal jamaa na amu yauni maka-implement na to ginawaran na to ayaw kita mato pa mga akidas do kay din akida sin ahlu sunnah wal jamaa kasupaya di kita mukla sin din na hadis to long niya sa taftariku ummati hati niya makanat long nin ummat kulong nin tumpukan niya akhir zaman amo ingkatluan tagpitulon sin sallam ada pa ingkatluan tag kapiton tag tuyaon makanat long ni ummat ko kapiton tag tu ada pa long ni ing kapiton tag dua na dirizo sila apoy narkagyahan na maadlaw kiyama amura long ni hindi makakadto panarka hasurga amo in akida ahlu sunnah wal jamaah hati niya miyamagad ha pamandu sin kitab sin Allah Ta'ala ibang miyamagad ha pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami na mga Islam alhamdulillah dito na yung pengajian serta pagpatugtog natin kanitutan dahil ng mga sarayo-rayaw pengajian insyaallah ta'ala makahampit kita ni rin dito karayawan bang kita kumawa serta paganggaw tatay mga ito ng kasabot na insyaallah manjari kami magpasampay sin kasila sa mga kaniyo katantan serta pagsukor puas tayong pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala siniyan kamo masi-masi imalok kamo
ini zaman na to ini iwan si mga waktu kay banan isa insyaallah na biayat to pagtangbos na yung pangadyan sin kita ni waktu ini khataman na to harun na to mulia tayong duaa sa taing kita niyo kata lumamot ng dua apa Allah subhanahu wa ta'ala wang mayan ilan kita taufik sin waktu na to ini insyaallah amo ini mahinang na to yan tuunan kakauwi na to insyaallah barangay kapapagsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiy wa rasulah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.